gara-gara imam tarawih terlalu lama. Imamnya Bang Mat Kasat, beliau kori internasional, taulah. Yang mentang cantik suaranya sombong sedikit. Takbir tuh 1 menit diangkat dia. Allah. Ibu tuh di belakang pulang langsung ngomong jam 12 malam kita pulang nih. Ngomel tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Enggak ada otak. Orang nggak capek kerja 1 harian datang dia Yasin, nggak ada kadang. Misal mula aku sholat di sini nih, kata wak. Nggak biasa muratnya naik aja kan. Aku malas kalau begini caranya. Aku malas aku lagi sholat di masjid nih, kata dia. Malas aku lagi sholat di masjid nih. Besok aku nak pindah masjid, kata wak. Pindah wak, pindahlah. Pindah waktu ke masjid lain. Rupanya imam yang di masjid tuh besok malam pindah ke sana. Begitu ditengok sama ibu tuh, ini lagi gitu dia. Cinta ada aja yang lain ku tengok di shantarnya, di mana-mana dia, kata dia. Lama lagi lah pulang nih. Oh, imam tuh dengar. Sakit hati imam tuh, mau marah, malu sama peci. Disimpan dalam hati. Apa kata imam tuh dalam hati? Oh, kau ndak kencang ya, tengoklah nanti. Balas dendam imam tuh. Dihantam dia Al-Fatihah 1 nafas, coba. Allah.